Kristo. Muraho murameze neza. Inema y'Imana ibe mu mitima yacu igwiriye rwose, urukundo rw'Imana rudusage. Ndabaha ikaze muri umwanya mwiza wo guhura n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Turacyari ku munsi udasanzwe, umunsi w'ijana 99. Imana nyine n'amahoro ibaha umugisha, Imana nyine n'umugisha ibaha umugwiza, Imana nyine n'ubwenge ibaha ubweranda, Imana nyine n'ubutunzi ibaha ubutungane. Murahiriwe mwebwe duhuriye kuri iri saha. Ndasabye ngo inema y'Imana yo mitima yacu igwiriye rwose, urukundo rw'Imana rudusage. Imbabazi z'Imana zidukikize, igikundo cya rudasumbwa kitubeko, dukubwe kwa kavuye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mukristo yavuze ngo tugire Kristo nindo tumwarose nizongera ndatora. Tugire Kristo mukeyi twagabiwe na rudasumbwa. Naganze Kristo mu mitima yacu, umwana w'Imana na twapokanishijwe na rudasumbwa. Bonarose mbona ndiko ndategura amashurwe yo gushira ahantu muri biro. Mbona ndayategurira hanze, mejeje ndayinjiza kandi nabona ari muri biro kwa directeur general. Mugabo nubwo namubonye mpejeje kumwugururira muri biro iwe, yinjiye akongera agasohoka akagenda, sinamumenye kandi nijewe nabika imfunguzo za biro. Bisiguriki mbaho yarose ariko arategura amashurwe yabona ko ariko yatwara muri biro, kandi iyo biro akabona ko ari biro ya directeur yiwe. Ahejeje kuyategura arayinjiza. Muri uwo kuyinjiza aranamubona yinji yongera arasohoka, ariko ntiyasobanukiwe ko niyo bari directeur ku by'ukuri. Mukora akavuye ku buzima. Gutegura amashurwe bitwara umutahe. Gutegura amashurwe si uwo murimo wagabaye. Gutegura amashurwe, bategura amashurwe bagira batange kado, bagira abari ikintu kigira gikoreke. Mugani wigeze ubona uri kumwe n'umukorege, ntiyugizene, ntiwageze gitera gushimira, ntiwanyakirike. Bisiguriki birasigura ko uri kuriruhisha ngo wemere mugabo kandi bitari ngombwa, kuko igikenewe kiri muri wewe. Uri gukora byinshi ngo wemerwe, uri gukora byinshi ngo wumve, mugani biri ngombwa. Uko ni ngombwa baragukeneye. Ni nko kurekana gusigura nko ni wowe byumva. Ni nko urabona nk'ubu uye uri nk'umukozi w'ahantu ho nk'akarorero. Siko ukumva ico guha niki wokora, ukarara kwijoro ugakora, ukaruha, ugakora, ukananirwa, uvuga uti Imana umfashe, jewe naho bazonaniza n'abazogirane sinzobahemukira kugira ngo ntibanyirukane kuko ndabakeneye. Ugakombe nabo bagukeneye gusoma. Ngo hari abakozi babiri bakorana, umwe akaba ni ikinebwe yabyaje agomba kubyaza umusaruro, uwundi bari kumwe agaragara nk'ikigugu. Ni kuvuga iki? Bari abakozi babiri, umwe agakundana n'umukoresha wiwe. Amaze gukundana n'umukoresha wiwe, urumva umukoresha iyo amaze kuba afise abakozi babiri agabakunda umwe, yumvikana wa wundi adakunzwe abashobora gukoreshwa iby'uburetwa, sivyo iby'ubujwa, kunyanganywa, kuruhishwa, gukora byinshi ugereranije. Ubundi munsi sinzi ukuntu wa wundi mukozi yabaye atahari, deje arahigerera gawe ati ntuhari uzokora ibigutse n'ibindi nakazogera uzorumubikira. Ati sawa. Ambwira ati sawa. Wa wundi araza arambwira ati urabona ko ari jewe umuntu wakaye, kubera ko utabikoze. Ambwira ati nanjye nakoze ko si ibyanje sinakora byose, kubera ko utabikoze si ibyanje. Ambwira ati nzokureka genda ubikore, kubera ko n'ubundi yabikora nk'umunyangara zikora abakozi bose gusa amurenganya. Mwumva byahereye
acaragenda aramurega aravuga ati wigiye umukozi n'ikigonde ati yo nari ite mugabo ibintu birayanganga ati no hari ibyo namubwiye ko doreka bikayangara mu gihe utari kuko nawe ufite amasorti menshi ubudahangarwa bwavuye muri kwa kwihangana ko wa mukozi akora icyo yategerezwa gukora mugabo sebuja aramusanga aramusigurira mu bugwaneza nawe aramuha ubudahangarwa umwana w'igishishungura kanze muri Bibiliya umwana w'igishishungura muri Bibiliya muri Luka wamaze kubona ubutunzi bwiwe bwose yaburwaye yaraherewe abana n'ingurube arabura icyaga inzara mukubita ubudahangarwa bwiwe bwavuye mu kuvuga ati nta mu kwibwira ati naho nacumuye kuri data ngacuma no kuba mu ijuru kwa data n'abashumba biwe baragira n'amarike bagasigaza reka ngende kwa data araza ikimenyetso cy'uko se yaramukeneye yamwakirayeyo yanavuga ati mbega mwe nawe yasigaje kubyiyumvira gute amubagera ikimasa amwambike mu dushasha mu bishatsi ni kuvuga iki menya aho kwitwara menya aho kunezereza ureke ushora umutayi mu bigaragara nobwira uko nokwemerwa nobwira Imana ni kwemera n'abandi bose izobemeza ubone koranirwa mu buzima bwawe ko inji akagenda n'Imana ubone ko ari denje kagushora mutayi wawe mu bintu kuvunagura bikirana Imana ikwemeye irakwemeza Imana neza n'Imana ubaye itegeko ry'Imana ibishire bereka Imana yikorera Wahani na rose mbonye amahera aje muri rimikace yanje nibuka neza monda ariko yarenga 340 nje ndikangura sigurira oya ngo n'ubutabazi bw'Imana ko buzima bwako cyo n'igitigiri cy'Imana gishingiye ku buntu n'imbabazi iyo ni surprise divine kandi mu butunzi Imana iraduha surprise ibyo ndabibabwiye kandi twese yiduhe nanje ndimo vuga ngo amen umukobwa wanje w'imyaka 10 nawe yarose ariko arisukisha imishatsi ngo kandi iyo mishatsi yasa na bere imisigure kimurakoze undi mishatsi n'ubudahangarwa bw'umuntu imishatsi n'ubukare bw'umuntu n'ubushobozi bw'umuntu n'icyubahiro cy'umuntu sibyo rero kuri turi kurayisukisha wumvise ibishatsi byinshi byiza wari utangaje kw'Imana ku buzima bwawe kuri turi kuri urayisukisha n'iki n'ukugene wana gusukisha ubundi n'ukugene no ifuka twanzengamiye ko twagize ne n'ukugene utabizanana n'imeshi ngo mwivange no gusuka mu isi y'umwuka byitwa ukugene uko kugene rero umwabukobwa arose bariko isukisha imishatsi ni nkuko yohagurukana izindi ntwaro agahagurukana umutima wo gusenga umutima wo gukunda Imana umutima wo gukorera Imana kutakeganya Imana kutanga kimwe muri 10 kutinjira muri kopinati za fake uko no gusukisha imishatsi yawe no kuvuga no guhinyanyura no guhingura birasigura ko rero ari umunyamugisha kuko iyo wagurukanye n'Imana ugendana nayo kubona rero imishatsi ngo asa na vere no kuvuga n'ibyiringiro esperance okay uti rero ukore kandi ukurikirwe uzonezerwa mu buzima bwawe wige neza ube mu bihe byawe neza urondere neza azojya ajyanye Imana nayo ntizokuryohajyanye Mukristo aravuga ngo komera Kristo ni muzima mu Mana itandotorera muri rijoro narose mbona ndiko negeranya ibiharage byumye ngomba kubikubita ariko sinabonye nkubita ngo nimbure ni kuvuga ko ni gihe cyawe cy'isarura gusarura ko natabonye bikubita ngo wimbure iyo kuba activity yiki
y'ugukora cyangwa ari igikorwa cyakozwe n'umubiri wawe ariko hari ikizira no bisaruye kubona n'igitekerezo cyugiye kubikoza bisawa uwo munyumba ndota mbona turi kumwe n'abandi ntamenye mbona tugomba tugire siporo duhagaze twambaye udukabutura tugufi turiko uturongo mu mbavu twa siporo ariko nayo twakoze kuvuga rero ngana nuba ni kwifatanya n'abanebwe bikabubwira nawe ikinebwe aha ko tukabutura tugufi turafise n'isimuka ni nko kurambirwa nk'ubu waravuze uti Imana nza gukora iki cyangwa nzongera iki nzihangana ukunze udahemuje umukunzi ikintu cyose waguye n'Imana ikabutura burya iyo wabonye ko ari bucikopa ni kurambirwa ipantaro n'indangagaciro yuzuye nikora cyo kituma nicyo kimwe nibonye akajipo k'akamere gusa kujipo ko isiguro y'umugore ivyo abisindi isiguro yimbitse kubona rero iyo siporo mutavuye kumugire siporo no kuvuga iki siporo inonora umubiri buryo ugomba kumenya siporo mwishi y'umwuka uja mu hanuzi bwa Ezekiyeli uja mu hanuzi bwa Ezekiyeli kwa nawe mutayigize ni kuvuga uri kumwe n'abantu benshi uri mu bwishi ku buryo bw'uko icyo wasezeranye n'Imana icyo waganiye n'Imana ushobora kugitakaza kandi wagombye umuntu atagira siporo agira ibintu ureba arahwera agira indwara arapararize aramugara ni ukuvuga wifatanije n'abantu kugendera mu bwishi ku buryo bw'uko bishobora kukubuza canke kugutuma uhororokerwa icyo wasezeranye n'Imana ngo mu nyuma ncambona twe n'uwo yagomba kutugirisha turiko turamanuka ahantu hamanuka cyane rwose kandi hanyerera rwose harugondo turashunguruka ari imbere nanje inyuma nkabona dushitse kw'ikaburimbo ntangazwa n'ingene ntinaze cyangwa ngo meneke nkiyashika mpagaze iburyo bw'ibarabara mbona haje imodoka kamyo zimwe zipakira isima ariho utuntu nabona ko rugira rumbome shoferi acarukatisha kandi wamenga ndamuzi njanjabuka hakurya nisa n'uburindiriye umuntu candikangura sinamenye ko iyi siporo kwari uko guca aho hantu hanyerera uvuga Imana ubundi iravuga muri Yeremiya 45 ngo bwira Baruke ngo ntubikore ngo bireke ukaje wongiye gusuka amacwa n'amahirwe ngo ariko wowe ngo ukora ku gitsiganzo gutabara mu makuba yose uzoca uvuga rero ni nk'ukugene ni nk'ukundi muri abo benshi mwagendana bananiwe Imana yavuye igwana yanga kugutakaza irakuroba cyituma n'uwo mushoferi hari ikintu cyo kuguma hari impamvu yo guhanwa umuvumuro hari byabira hari imikoshira hari mugabo Imana yahisemo kugukwepesha Imana yahisemo kugutabara Imana yahisemo kukurobanura ugera ngo wifatanya na maraya ceka maraya wifatanya n'umunyakinyoma ceka umunyakinyoma wifatanya n'umunyenziga ceka umunyenzigo murabe abo mugendana murabe abo mukorana muri joro wabyumvise ni kuvuga muri kwa kugomba gutakaza ibyawe Imana yagutabaye kubera iki idashimiye ko gutakaza musuzume rero aho mugendana ureke gucika intege y'ibyo wakandiriye n'umukama ibyo wasezeye n'umukama uri mu gihe cyawe cy'isarura muri na joro narose mbona turi ahantu umenga ni ku ishuri hanyuma mbona umwana wanje w'imfura agira akora ikibazo kigira gitangure ariko aranyereka ikaramu igera hagati ambwira ngo ihave muherera ko atarahenza gukora mwiriko ndahiraba ngo ndabe ico nokora ndabe ingene kigira gitangura ngo ariko aranyereka ikaramu igera hagati ambwira ngo yava imwera gukora ngiri ko ndayiraba ngo ndabe ico nokora baca barabahamagara baja gukora bahejeje ndavye impapuro nsanga aronse 3650
ibindi bibiri byari ku rupapuro rumwe totale yabyo mbona afise na adresi bisa nezerewe ndayabonye cyandika ikibazo cy'umwana wawe nawe nyine ari mu guhiga ubundi umwana wawe kuko gukora ikibazo ni gushigwa ku munzane kuronka amanota ari hejuru ya make ni kugaragara ko wemewe wabohowe wabatoye niba nk'ubu umwana wawe ariko uramusabira mu kuza ku ikintu runaka wumve ko yagikuwe ko mu izina rya Yesu Kristo. Muzanga aravuga ngo iri joro narose ndahantu mbona hegereye station mbona ikamyo ije ari ngaho bose bagera imodoka ngo igitoro kiraje mbona nyatonze nyinshi nushiki ncaniruka kuzana kwanje ariko nshitse bace bambwira ngo n'icyari cyo imodoka benshi bari bamaze kuzitwara jandika ngo ariko rero umva ko wikanze we wabonye ni gitutu gusa wabonye urikanga bari ngaho bose begera amamodoka ngo igitoro kiraje mbona ntiyatonze nyinshi noshikiye nshaniruka kuzana burya ni wari umutima w'indodo waciye yiruka kuzana nubona twadutoro twariyo twari kumufasha ikindi ntabajije ari iceceke ni gitutu gusa na twadutoro twariyo twashaka gutwara umuntu ku kazi cye kwa muganga canke araje ngo aje gutonda kandi yavuye atabajije yiketse byonyene nukuvuga byo wiweza n'amaso yawe bishobora kuguhenda bikagutuma uzotakaza ubutunzi bwawe nutwavuze ufatiye kuri izi ndoto zo haruguru kuko ndiko nashena narabwiye nafashe system ko nzoza mu muntu kugira ngo indoto mwese abazirose muziro uzotera gushikirwa mu uzoshikirwa kandi uzozironka je ndotera muri WhatsApp ya kuko zigisha nabandi gace ndatsizana mu bandi niho bice bimfasha ko sino bivamo ngo nze muri group nze na inbox nzanye nabwo nabo wari uyumva avuga ati nanje narose indoto ndikuvuga rero ngo ndiko ndashena indoto ziwe nizakera nizo urumva nk'ubu ngo iri joro yarose araha abona nukuvuga ibyo uri kuri weza bishobora kugira ane kumiminura wowe ukanga kubaza ukabikora uko ubyumva ugacaca uko wabyanarije ukumburiko yaka n'amatungo yawe nimwe nababwira hariho n'imirimo y'urukundo hariho n'inyifato mushobora kugira mukazigire ko mubyumva ugasanga mwibabaje mwiruhishije cyane kandi iyo mwari kubaza cyangwa mwari kwemera mukigishwa kandi nababwiye ibintu bitatu byo kuri kenshi zakoze mu bwawe ni kwemera kwigisha ukumva wigishwa ukamenya wamenya ugashyira mu ngiro ibyo wigishijwe umaze kubishyira mu ngiro ugafata umwanzuro ukabyereka umva analize yagize yabutumye n'utwo yarafise twari kumudepana rutakara kandi yarafise kubaza bakamubwira uko bimeze nguvuga rero ukuri kurabikora ubyumva kandi ngiye kubaza gusiguza bishobora kuzogutakabishiriza icyizere cy'ibyo warugejejemo ukuguru canke ikiganza cawe umwe majando utambona ndahantu hari umuntu yabyaye amaso ariko umwana umwe bagoma bamunyegeje kubera atarameze neza bagoma bamufutse ndamubonye uwo mwana yarafise isura y'umutamakazi ashaje kandi aruruyoye nikanguye atakindi nabonye ariko uwo muntu n'umunsi n'umuntu yabyaye amaso mbwaka barimo umwana umwe atameze neza umwana umwe atameze neza ngo arameze nk'umutamakazi ni kuvuga iki ni nk'uko ubuye iyo waramukozi w'Imana yageze imbere yawe kubyukuri akaba ku ruhande rumwe akorera Imana mugabo afise n'intege nkeya izo ntege nkeya rero nk'uko uwo mutamakazi uwo mwana arabyaye afise abatamakazi ntacyo gutwaye nyina aramubona kandi nyina ari idini ritubwaraniye Eklesiya sibyo nayiserukira Imana n'umugeni wa Kristo bisigura ko ni nk'uko ubuye reka ndaguha akaruhuko niho ubyumva wana nk'inyigisho zo muri komera Kristo n'umutima
kigishwa kumva ko ufashijwe wahagarariye ukavuga ati kinaci kinini naco ibisiga kuco utakaza bimwe wigishwa no uko naco sikabura yawe ubundi ni nk'uko canke wowe uri mu nyigisho z'ijambo ry'Imana umaze kuba mu nyigisho z'ijambo ry'Imana ubundi bibiri biri kiraterera umwigisha w'ijambo ry'Imana katerera usanga ukeneye ukagenda ukabishaka mu ngiro umaze kubishira mu ngiro ikintu kibaneke Imana wewe igumugisha mugabo ntiza kukuza muri zantege nkeza wa muntu donc aba bana b'amahasa ni byamo nuko gene kwa bakozi Imana y'ibisha bijambo ry'Imana ko bintu mubona abo bashikahoza namwebwe imwisi y'umwuga nibiguhangayikishe mwashisura mutamakazi yashaje kandi aruriye nikanwa yadakenera ni kuvuga ibyo bizamaho umuntu imisi yose ari mwineza n'inabi nabi nituyibibira inabi nituyitwarareka mugabo tuyisangako abyumvise n'ucu rubanza ngo iki n'Imana ikwereka ari ubutabazi bwawe indongisha Shalom mama komera Kristo ni muzima mbeje gusenga 6:30 ndosi jambo muri Samuel wa mbere 2:36 wana rimejeje kwitaba telefone ya ruguru y'umuniyesi ahejeje ishure imbaza ko hari aho musabira akazi iyo barakora muri izi vacances hari sano byo bifitana ni intandaro nipfuza gutanga nandaro nipfuza gutanga iwanje yiwe byifate mu gute nk'umukristo ugera iyo umuvye amaze kubona ko urumva yiwe uvuga ko yiwundi yitanga bari impamvu kandi arababwiye ntuzokwigera utanga indaro mu ruki wawe uri kwera gahato no biravuga ngo kwakira ngo ingenzi umugabo ni ingenzi yiwe uko umwana umusengezana umwana hari igihe abafise nyina mubi ku buryo kumwakira wopfuma bakimfubye nka zitatu kandi ugaje usanga wa mwana nawe afise umuvumo wa nyina usanga naco wokora sibyo kandi abana babyara kenshi baratwarana ikirere hariho umwana muzosanga biri ngombwa ko wapfuma umurihiro kamudepaseretsa mwaka wande woro yirwa bwawe gerabyo nanabikora kenshi ari n'abantu bavuga usanga bameze nk'uko kuko iyo urihijwe n'umuntu ataburi bumushire witwa irindi zina mugabo abana b'imfuvyi dutunga bana bagizene aravuga ati umuntu angiriye akamaro murazi kudepansa ku muntu ahubwo akarushizaho gushinyakariraho ukamenga ni ngombwa reka ntibiri ngombwa ko batuvukana badutunga ntibiri ngombwa ko ababyeyi bacu badutunga baguma badutunganirije reka kweri ngo n'ubugorye mu bundi kandi ariko jambo ryo muri Samuel wa mbere 2 nga Samuel wa mbere 2 havugwa cyane havugwa anayishuwe avuga amazina yigamba Penina akavugwa Eli Imana imuhana kubera abango yasegwana abango bagapfa n'abagapfa ikigano cya kabiri kirimwo ikaboti voilà gutakaza icubahiro cy'Imana gutakaza icubahiro cy'Imana ke nano kwirwana naso nibyo birimo ndabizi usareka ndabe precisement uwo murongo wabonye Samuel 17 reka ndabe kubera wowe wavuze umurongo rawushimikira 17 aravuga ngo nyamwe umuhanuzi yarakirika aravuga igicumuro ciyo misore kiba kinini cyane imbere y'umukama kuko abo bantu batukisha ishikanwa ryo mukama arani bindi no kuri kwa navuga nikuvuga Eli hari ngombwa abana biwa birukana abakure mu ngoro y'umukama hari ngombwa iyo umaze kubona ko umuntu ari nagondwa mushire kure y'uruhongore rwawe kubereke umuntu mwashobora kuzara umunyeshari akinjiza umurozi atamurozi
akamwinjiza mu isi y'umwuka akica ikirere cyawe. Niyo mpamvu mwanda babwira iyo ugomba kugendana n'Imana n'ubumuntu w'amafyeta nambi ibuntu bw'ubushobusho n'ubw'ubusanima nukora ngo wemegwe ukora ngo Imana ikwemere kuko hanze ngo umuntu akwemere wona buti niko ikatanyemeho nagize ibinini mugano ukore ngo Imana ikwemere weyo yibona impamvu wabikoze izogumugisha kandi ndagushimiye umukore neza. Hari abantu benshi bagize umuvumo kubera ko batigeze bashima ibyo bakorewe. Hari abantu benshi bagize umuvumo kubera ko basuzuguye ababaye indaro cyangwa abagabo cyangwa bagize, ariko rero nabagize umuvumo kuko bafashe nabi ab'Imana yabasize imbere. Iryo jambo ry'Imana waryakiriye uko bihuza na byo. Mugira ikije cyose kumurangira akazi kugira ni kumupangira kumufasha ibyo ndabyemera je ko ndabyemera kuko urugo rw'umuntu n'ikindi kintu barutse amabanga menshi, amabanga y'umugabo n'umugore, amabanga y'umubyeyi n'umwana, amabanga y'ubutunzi n'umuntu. Sawa kwinjiza umuntu mu makanga kandi ari n'amaraso yawe. Ibintu rero mubifate nk'angabo. Hari igihe bizoba ngombwa ko murerera ku ruhande. Imana yarabwira yera ati bw'ibisanima n'ibikini biturukureho kandi amutuma ko umuhanuzi yahiya mugabo era arabirenga ko Imana iramubabaza irabica. None rero bihuze nabyo mugabo n'ufatira nyene ubwira Imana n'ikindi kimenyetso iguye n'iyindi ndoto. Turagushimiye cyane mukama kuri umwanya tumaranye nawe. Nezeza twebwe ubwoko bwawe. Tubohore, tugire neza, dutabare. Twirize. Turinde guteterwa. Turinde kumaramara. Twagura imbibe muri byose na hose.